bahumuriza abantu imitima. Abagabo ngo barabanyabwenge kandi bafite ubwenge gihugu. Kari mu munyamahanga mwarabanza arabategera. Umunyabwenge ndaza bu wa mbere kuvuga. Umunyabwenge azafata conclusion. Habe ni mujana mu nama yo mu muryango. Ntukitanguze mu kuvuga. Uzareke bose bavuge. Numare ubikusanye byose. Nurangiza bavuge ngo runaka kandi uvuga ngo yavuze nabi. Runaka yavuze neza. Uri umugabo. Na runaka uri wa mbere. Nanaka uri wa mbere. Muze uri wa mbere. Ariko naje nari mfite iki igitekerezo. Hanyuma hariho representant lega uza kubumva. Hanyuma akore samari ibintu byose atire conclusion. Araba mwese mwavuze na runaka yavuze kandi mwavuze neza. Ariko ijambo rya runaka niryo tugenderaho. Inama ikarangira. Kazinga ibitabo. Ariko nukomeza kwihuta. Yawe. Utaribisha mambo. Tekereza icyo mvuga. Nawe ukivuge. Twa turi mu kwandaganyezanya hano ku gatutu. Aha ngaha. Hera hapa ni kumazaba. Nta mwanya kuja kuvuga undi nawe. N'abantu bafite media. Nimba ufite topic ivuga ngo umbaze ku bintu byo kuvuga abantu nawe. Sindimo ndamahizi. Nimba nafite iyo tego ntuzambona. Ukabona isora rangaye. Nanyo kwa karangara. Muzareba imirazi. Tayibiwa. Nyasize. Yamagenda iri iwacu mureke babwira ubwiza bw'iwacu. Ibijumba by'iwacu tibigira Andre Chimique. Nakavuga nisha. Ari ifumbire ryino ngo nivarugana. Ngo bakayivanga no mu bwiherera ariko ye. Bahuye nibibazo natwe. Abantu b'abagabo ngo tusigaye turya renga ya na uzamuja kwitonga gutya umushitsi yapfa kugushikira umwirire w'amata ubuhari ndanezerewe amata yame muri hano tuhaze Imana icubahiro dutange haleluya 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 bakaba barasomye igisusa ibintu bijanye n'ibijumba bakama iringo rimwe bakama basanga byose bifite umurongo kandi nta tunyagara ariko Kongo we man ndagushimye ko dutaje nijifiche kazi ya leta muhile itokayo bavunye iwe dawa ya kuponya roho yangu na ubaya iwe dawa ya kuponya roho kazi za mikono yangu haziwezi kukomoa hata nikilia sana na kutenda kazi singeweza peke yako Mwokozi singeweza kuokoa peke yako Mwokozi. Baraka zawe muririmbyi yaravuze ngo ishimwe ni rya Yesu kuko uja wumva gusenga kwa bose bamwizeye. Imisozi iri imbere yacu yakuweho n'Uwiteka, ishimwe ni ry'umuntu. Aravuga ni muririmbyi ngo twerukane gakera nyamara dusuye kubonana. Aravuga ngo dufite ibyishimo. Arongera aravuga ngo Mana dutabaraga mu minsi ya kera n'uyu munsi wa none wongeye kudukumbuza no kutwibutsa.
undi aravuga ngo ihuriro ryacu ritubereka ntiritubera. Undi aravuga ngo zamamaza avuga gukomera kwe sinzahwema kubibwira abazankomokako. Yesu ni intwari mu ntambara ntajananirwa arakomeye. Igitinyiro cyuzuye muri iyi si yose basha kumugira inama ibyo yategetse byose birakwiriye arakomeye. Igitinyiro cye cyuzuye bikasila kota hano umuntu we wabasha kumugira inama ibyo mana we ibyo yategetse byose birakwiriye arakomeye. Igiteye ubwoba ibiteye ubwoba cyane ijoro dikiza yo mazampindura ibiri ubu nawe ndatwika ndasenya arakomeye. Igitinyiro koko igitinyiro cye cyuzuye muri iyi si yose nta n'umwe wabasha kumugira inama. mana we ibyo yategetse byose birakwiriye arakomeye. tugukomeye amashyi kuko uri igisubizo mu izina ryawe. jewe ntibambe icyo gitabo cy'iwacu ndakiguze. Iwacu abakuru batubanjirije bajacu umugani bakavuga ngo utaza agakura bagiki kandi ngubwira umukuru ntagira ate. Ndamukiriza mwene wanyu ngaho mubwire ngo shika ya kwetu Bwana. Igitinyiro cye cyuzuye muri iyi si yose nta muntu we wabasha kumugira inama. ibyo yategetse byose birakwiriye arakomeye. zamamaza intsinzi ya Yesu nzavuga gukomera kwe sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara ntajyananirwa arakomeye. Igitinyiro muri iyi si yose nta n'umwe wabasha kumugira inama. ibyo yategetse byose birakwiriye arakomeye. abayafite amaboko bashime bayavuga. Haleluya. mukomere Imana amashyi kuduhaye. Amen. turashimira umushumba Bishop w'iri shengero torero hamwe n'abakorana muri baraza tendaje ya kanisa n'abadamu banyu n'abana banyu. Departement zose zigize itora magize neza kubera gukumbura aho ncumbitse nanze kuryama kandi nari maze iyinga ryose kitengera nganira amagambo y'Imana numvaga ndushe ariko kubera ko ngumbuye abera namavuga ngo reka mpomboke zihano gutara. Igitinyiro cye cyuzuye muri iyi si yose tubenga bakoma amashyi. ibyo yategetse byose birakwiriye arakomeye. zamamaza intsinzi ya Yesu nzavuga gukomera kwe sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara ntajyananirwa arakomeye. Ibajama nimumbe mubwire igihe cyane cyo kubana namwe muri service yanga muri imicamo n'utu turango n'utu dushigo irarangiye iwa. none se izo Yesu yatangaje wowe urashaka gute kandi yamavuga ngo uko ngiye jandi umwenjeniyeri ngiye kubaka munda mukirisi mubwire ngo vuduka ukundi wanyu. zamamaza intsinzi ya Yesu nzavuga gukomera kwe
sinzabema kubibwira abazakomokaho. Yesu ni indwara imundamba ndazananirwa arakomeye. Igitinyiro cye cyuzuye muri iyi si yose, nta muntu umwe babasha kumugira inama. Ibyo yategetse byose birakwiriye arakomeye. abakurambere ba data b'Imurenge bajya bavuga ngo uwagutanze korora nukubwira ko inka zigira gute zikamwa, ko zikamwa zigakama. Hanyuma rero mbahaye ikaze n'abadukurikiranye mwese. Imana ya Isirayeli duhaye uyu mwanya tuwushimire dukoma amashi kugira ngo nijire mu ijambo. Amen. Aya magambo wavuze niyo nabwirije Kitengera. Navuze ibintu byinshi ariko tinda ku bintu bitatu nubungiye kubivuga. Icyambere ni education, kwigisha abana uburezi. Uzarwara ikindi ntukarangare kutiga cyangwa kwigisha abana. Number 2 cyakabiri ni ugukorera hamwe. Imana data, Imana umwana, Imana umwuka wera bakorera hamwe. None ni gute wowe wokomoka mu bagira ubumwe warangiza wowe ugashaka amacakubiri? Timubona media ni nziza ariko mu muco wacu w'Imurenge wa Mukongomani nta muntu ugomba gusubiriza undi mu ruhame. Abantu bazarasha hirya mu gikaro kamubwira ati we wakoze igitangaza uko si kumugabo azavuga. Wowe mu bantu nukwamu ubuka ukavuga ya magambo. Abantu bize dufite Ikinyamurenge, tukagira Igifaransa, tukagira imvugo ziri mu karekare k'Uburasirazuba, zose turazizi. Igishi turakizi, Igifrero turakizi, Igiswahili turakizi, n'izindi. Twarangiza n'ubufura umuntu w'umugabo ufite ubwenge maîtrise arayifite, akagira lisanse, akagira ni doctorat na akaba diplome. Nubwo yoba narata, nubwo atanabana we, nta muntu wakuriye Umurenge uzusubiriza uwundi mu ruhame ntibibaho. Wa muco tubaho ifire ndibajane ngibakure mu murongo. Musha mureba Bibiliya, umugabo witwa Nehemiya yahuye na Zerubabeli, ahura na Ezra ngo hagarara muri itsinda ry'abanyabwenge. Zerubabeli ngo yari umuntu ukora muri guverinoma, yari umuntu ukora muri ariko agavana. Nehemiya waherezaga ibwami aravuga ngo ino maze kumva bakuru y'iwacu niliposikia habari za kwetu. Sema hey mwewe ndi mushamuva mwe nutokumva ntuzusoma, nutosoma ndi wabwiwe. Niho ubonye igihugu gifite amazi ya Firigo yonyine. Twoshaka twese ejo tukwama tuzinga tugataha. Icyagatatu nimubwira muke nimukomere Imana amashimeshi. Amen. Amen. Umuntu nakurusha abantu akabyara akakurusha abantu uzabaye umukozi we. Isi ikomeye ni abantu. Reba abatipe b'Abashinwa ni tugufi. Isi twayisobetse. Naho twebwe umushinga uhari ubu nyine proje zihari ngo nukubyara babiri gusa. Ceceka ntuza amakuru. Reba Bibiliya. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ibwira Isirayeli kuko isi agaciro k'abantu ibwira Mose ngo ndabarangiza. Mose nk'umunyabwenge, ko wize amategeko, ko wize science, ko wize philosophy, Mose abwira Imana ngo ayino watibita muri indi muzehe. Watibita muri indi wihutse vuba.
abatubonye duhaguruka muri Egiputa tukazamuka tugaca muri ubu butayu, none uramashije uri mu ijuru ngo uraturangiriza muri ubu butayu. Itonde, subizaho aho warikuye. Umva umugabo ukoza yaraza agaciro kiki kabana munda mukirize, mubwire ngo shaka vuba n'abandi muri waweza tuma neno la uzima libadilishe yote. Waweza tuma neno, waweza tuma neno la uzima libadilishe yote. waweza tuma neno, waweza tuma neno la uzima libadilishe yote. hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Nimusamuri ibiganza bakifite. Haleluya, haleluya, haleluya. Naelewa maji na moto vitapita, ila wewe sitaogopa kamwe. Mungu wangu wanishika mkono, wautuliza moyo wangu, sina mashaka, wanibeba mgongoni. Waweza tuma neno la uzima libadilishe yote. waweza tuma neno, waweza tuma neno la uzima libadilishe yote. Hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Nakurikiranye ikiganiro kimwe barambwira ngo Bibiliya ikinyamurenge yarasutse. Nimba nayimaze kugera hano, mumbwire biblioteka hiri singatahe ndagezemo ngo ndungurukemo, nindangiza nyigure. Abasore murangaha kurageza imyaka 35 mu muco wa kinyamurenge ntibibaho. Umuco wa gikongomani gutangira kuri 18 17 ukazamura. Shawa nashatse mfite 19 ubu mfite umuzukuru. Nukuvuga ngo umwaka utahazaje mu ishuri ni kwande. Waweza tuma neno la uzima libadilishe yote. Waweza tuma neno la uzima libadilishe yote. hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Haleluya, haleluya. Tuganire kuri topic ivuga ngo iguhaye gakondo. Umwanya mutoya niturangiza tusezerane. Umuntu udafite hararare mu kanisa nta kibazo kiba. Hakika ya Mungu. Igitabo cya Yoshua pima mambo, umuntu uzi gusoma neza. Yesu araje kandi nukuri. Umuzungu aratubwirije ndavuga ati se yavukiye mu madegu ni mu bijombo niho abantu bazavuga amagambo ukumva nyine kurumva, ukumva introduction, ukumva development, ukumva na conclusion. Na yindi bazaba basonga ibitangaza. Joshua 14 14 n'umurongo wa 11 uri busome nubwo ari harehare ageze ku 14. Gratwumvisho yagusome isoma data Yoshua 14:11 kugeza kuri 14. Haravuga ngo ubu ndacyafite imbaraga ningali na nguvu kuko nari nzifite urya munsi. Soma muzuri. Bego. Ubu ndacyafite imbaraga nkuko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho. Uko imbaraga zanjye
zameraga ku rugamba tabara ngatabaruka na n'ubu niko zikiri. Yego. None umbe umusozi Uwiteka yavuze urya munsi umbere zo mukazigo na karema kaganula gura muregerege tangazo. Ico gihe wumvaga ko Abanaki bari bahari Aho kandi ko hari imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. si imidugudu mito ni minini kandi igoswe n'inkike ziki z'amabuye. Muza amabuye ari iwacu ndaje mukaye soma da. None ahari aho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye Pema mambo mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze. ngabati bitakohe ngakona karema kagira kuti kwa kaganula namukiriza mwene wanyicara yewe umuriro watseke munda mukiriza umubwire ngo gakondira hari bashira ubwoba bose baragenda baratashe bavuye mu bubata bavuye mana bavuye mu bubata bashira ubwoba bose baragenda ayi mana we baratashe muri gakondo yawe bavuye mu bubata bavuye mana bavuye bashira ubwoba bose baragenda baratashe bavuye mana bavuye mu bubata bavuye mana we bavuye mu bubata bashira ubwoba bose baragenda mana we barataha muri gakondo yawe bavuye mu bubata bavuye mu bubata bashira ubwoba we ayi bose baragenda baratashe muri gakondo yawe bavuye mu bubata bavuye mu bubata bashira ubwoba ayi bose baragenda ayi haleluya haleluya barataha muri gakondo bavuye we bavuye we bavuye bashira ubwoba bose baragenda ayi we baratashe muri gakondo yabo we bavuye ino Yesu mwana bubata bavuye mana we bavuye ayi bavuye we bavuye mu bavuye mu bubata bibazo bavuye bavuye we bavuye mu bavuye bubata we bavuye mu bubata bavuye we bavuye mu bubata bavuye we bavuye haleluya haleluya isara nijuri mu kazi tuganire kuri gakondo zitanu beni la sala Amfisilemo. gakondo ya mbere ni gakondo uhabwa n'ababyeyi bakubyaye ifite amahamane ariko ndavuga abiri kugira ngo uyibone. ihame rya mbere ni uko umubyeyi wakubyaye agomba kumenya ko igihe kitagomba gutakazwa. nimba hari ikintu kigoye ku isi ni igihe. abene wacu b'abazungu baravuga ngo time is money. igihe nta muntu usiga igihe, nta n'umuntu wakirwanya, nta n'uwagikubita umutwe, ariko umenye kutitwaramo ugira gakondo abagukomokamo bakabona imbaraga. icyo ni icya mbere, ni ihame rya mbere ryo kumenya igihe. icya kabiri ihame ryo muri gakondo ni uko ugomba gukoresha imbaraga zawe. hari imbaraga z'amoko menshi
hari imbaraga z'ubwenge. Isi iyobowe n'abanyabwenge. Udafite ubwenge, Imana yataze itangazo ngo batabufite muzaze kubusa. Bibiri ikavuga ngo nimushakashake kumenya ibyo Umwami Imana agira ate. Kora mu mutwe wawe, tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa. Nani anakutamani mama, Jipange sawa sawa, macho yako mbele, hatua tumesonga mbele, simama kiume, jipange sawa sawa. Imana yari yahaye Dawudi umugisha, iramubwira ngo bazagukomokamo ntibazabura kuyobora ngo nibitondera amategeko y'Imana. Namba 2, kandi ngo nibamenya kundamya no guhimbaza, ngo bakamenya n'inzira zanje, ngo zabagirira neza. Dawudi amaze guta, Salomo yamazamukana amaturo 1000. Umuntu wese ugira ubwenge ntaza akora ibintu byo hasi, akora ibintu byo hejuru. Ako kashagara ufite ngo kurakorogana n'umugabo akurebe neza. Umugabo atakivuga ngo niwe uhaye uvuga mu muco wa Kinyamurenge tibibaho. Iyi vire yabasajije ni musamu. Hari umuntu utangiye kunumva imbaraga ya kabiri nari nayivuze n'imbaraga y'abantu. Abanyamurenge baza baca umugani bakavuga ngo ntangizi yigize, ngo noneho ngo arapfira muri iriya nzu imurenge ndivyo abagaho bagazapfa mu murima nimba batatetse ibishimbo ko banyamwiza babitetse, akamaterura n'inkono yose akamubwira ngo nyina wara ngahe namwe nimugende mucumbira abantu. Inki gasigara ari 2 mu muhana, izindi zose zasuhuye, zazini inka zose zigakamwa abana bose bakamwa. Barangiza baje mu gitaramo, Imana ikamanuka ikaganira. None ubu nyine twase twasaze kuri za media, turasakara n'abageze mu ijuru. Umuntu wese uwateshagujwe bakama bagatema. Ninde utazuteshaguzwa muri mwese usibye Imana gusa n'Umwuka Wera na Yesu Kristo nibo bataza bagira gute bateshaguzwa. N'abandi bose umuntu wabyawe n'umugore ayi yuzuye ka systeme ko guteshaguzwa. Naona pendo kubwa mno latoka kwa kozi wako niteleka nangi ya tembeyayo ngiye kwihame kuri gakondo ya kabiri. Gakondo ya kabiri tuyihabwa n'igihugu. None ariko igihugu cyacu cya Kongo aho kugira ngo kitwe Kongo gakondo tusinziremo, ariko mwabayobozi bako bayobozi navuze birumvikana sama ngo bize abapolitisi abarangirije Lubumbashi mu Faransa niho bavuga ngo mubirukane ngo abanaba umuntu wese atanga ibishubwenge akavuga ngo reka dutange, reka mubwire dukure tugira ubwenge abanyafrika kandi tugere kure. Kadafe mu gihe cye umuntu yagazarangiza diplome d'etat agahita yinjira muri university bakamusingiriza imodoka, yarangiza imodoka bakamuha age de poche ngiyi ninde utwakwiga wayuzengurutse isota arayiguha leta ikayiguha
nidutosha mu gisirikare, nidutosha mu gipolisi. Now we mumumenye mumwiyeke uyo shetani nokahenda tamunaiva tashagireka nabuna kitula esha no kuteranya mutayemere nimbara abantu bisi n'abakongomani igifaransa tuvuga uzugira ngo bavuke hari mu Faransa n'abasava hari kibyo bakora tibifite capacity n'ibyo bisi. Ubundi umuntu wize n'ufite ubwenge subukwerere subugari suburanga sinzobe nibikogwa. Nimone umugabo wavuyiriya karavuga ibi bintu mwese muzaza n'abantu yakagiruza abasiga habe nubwo yotsindwa ntamenye kuvuga ngo umufumba icoco icufwa atabimenye ibyo bintu byose umushishiri cyangwa se inka bayikama baturutse basobeka bavuruganya bate ibyo bintu byose. Ugande gahoro gahoro da ugande gahoro gahoro. Ndashaka ko abantu bumva nubwo atabimenye mugande muzana abana bose apfe kubyumva basi kandi uwo munsi muzavuga ikinyamurenge gusa gusa. Umunyindu yaravuze ngo indeto yo mundu go mulala gwake. Wono umunyindu birasobanura ngo imvugo y'umuntu nibwo bwoko bwe. Ndikwavuze indeto yo mundu go mulala gwake. Panga mambo none igihugu tibaduha iki gakondo kandi urebe inzu zacu zose ziri kwino zose ndayitari ku mabuye y'agaciro. Turmalin na Castellite na Colta na izahabu izo gantuvuga imfura izigwa umusenyi gusa. None zo ukutwara zisize zose turahanga muri matatu ndamukiriza mwene wani mubwire ngo hindura umutwe tekereza iwana waweza tuma neno la uzima libadilishe yote hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini. Waweza tuma neno la uzima libadilishe yote hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini. Aho none leta itwimye gakondo umva Bibiri kwivuga ku magambo twasomye kuri kare ngaho za kurangiriza imbaraga z'umuntu zazimuha gakondo. Nguvu za mtu zinampaya uriti tambaraga buzirubu mwe ngaba nabanya bibogobo tosha ngaba nabanya bupfurera ni murenge n'abandi basigaye batwumva kuri za media bagose aba batipe ko twari tuzi kuko bagira umurongo nibite ko bagira ubumwe nibite bakanadutinyira nico none biaisi ilimuitana yaombe abishitane. Ubu n'ubwenge nabazani ijuru ryampumeka ejo bundi ndi kuri paruwase nyobo yahariye mu Buganda nayo nzayisigira abandi komeza tuje kubaka iwacu nta cyiza ariko uzi kubaka ikanisa ku Murambi warangiza itongo ryo hakurya hari kiraro munsi hari ubutayu acha ntago kupimira amasaha ngo mwashakuje
ndagaruka kuri gakondo y'imbaraga yanditse mu gitabo cy'Abefeso igice cya mbere n'umurongo wa 11 aravuga ngo Yesu Kristo niwe gakondo yacu. None tworeka Yesu tukaje. Petero avuze ngo twokuva tukaje he kuko ari ufite amagambo meza, amagambo y'ubugingo. Dr. Mchungaji umuzungu yatubwirije neza, yavuze ngo Yesu yakoze igitaramo gikomeye. Yewe Yesu igitaramo yakoze nta wundi wo gikora, nubwo twari guhaguruka twende twarishobora. Mukomere Imana amashimeshi cyane. Gakondo yindi ngaruka kuri gakondo y'imbaraga ndayitinda. Kaza mama ela kasite pasi taza no kubatindira bareke ibindi wenda bizasigara mudutumire tuze tuvuge ko Imana yatugiriye neza twese ko turaha nabiroma ibice 8 ngo muka wera ngo nuzuturize uzutwuzuriza gakondo yacu 8 16 kwa muhomboka ukagera kuri 26 ahayo makuru arahari. Uko nubu bamwe ntibazi ijambo guhomboka ko baramaba ngo siri ijambo ni ryahe ico nico kinyamurenge oroje. Wamuhomboka kumanuke mu kamina twabonye ingazari zigeze mu cyambo zirashoboka wenda ko ziri ngo mu mukikira niho uzisanga. Nimumva amagambo y'Imana ngiye kwinjira imbaraga. Karabu ibintu bitanu bya Karabu nimuzamura ibiganza nimukomere Imana amashimeshi. Icyambere nuko yamenye icyo Imana yavuze kuri Isiraheli yama yivanga nabo. Nubona umunyabwenge akurusha amahirwe yo kugera ibwami ivange nabo. Nubona mu nzu y'abarunaka harimo abapastori ivange nabo. Nubona harimo abantu bakurusha ibyo mudafite gucuruza korora ivange nabo. Ariko nubona batipe n'inzonganya hunga umuzimu mukuru. Kare baravuga ngo Imana yabavuzeho aravuga ngo hivi Mungu ameongea hapachelewi mwanadamu hapachelewi. Aravuga ngo sinokereza Imana yavuze kuri aba bantu. Reka mubaze nta Imana yatuvuzeho ntacyo yatuvuzeho. Ndamukirizo wo mwicaranye habe nubwo wavukiye ino mu ndamukirizo umubwire ngo tuza dufite icyo Imana yatuvuzeho. Dufite Imana tabarabayo Nangurura Pema Nangasa kuyu mugabo wazanye amashambere iunge nawe mushakishe mumvugo itari inyandagazi. Uravuga ati mushumba sema nasabaga niba zashoboka uzanshakire umwanya basema ndagushaka ndaguke abanyabwenge suko bazavuga na verbe na ninga na kazi rimwe na kabiri koresha na sabaga niba na munyane ndagukeneye kandi ngo tuhakana ya Icyakarabu ni muzamuri ibiganza gira kivuge we data we vuga ngo haleluya. Ngo yo matana ni Imana. Yesu aravuze ngo mbere ko mukunda Imana muzabanze muku. Sasa Karabu aje mwishurirwa aravuga ngo reka mbanze no matane na n'Imana mbone ko matana ni Imana. Banze ukunde mugenzi wawe ubone gukunda Imana. No mugabo yari umunyabwenge gukomeye naho wowe
ngo kandi jawe mbona basizana ndikitumvikana none urashaka kumvikana nabahe ngo kandi okay nivuga umuraro wanyu sinawufobje murabagabo ngaho yavuze ngo twabwe abakabo ngo turi mu kumvana n'aba bacu abagabo b'imfura habaga ikibazo bakacicarira bakaganira ese iyi nyenda muvano yaturutse kuki barangiza ngo bati abantu b'abagabo sukoza bavuga ikibazo kikarangira bakamubasha mu gitaramo bagatega amaboko Imana ikaganira naho twebwe ukubunyine hari abatabavugana hari abatabaramukanya hari abatohamagarana dunia tulimo inayumba yumba kama mlevi dunia tulimo inayumba yumba kama mlevi dunia tulimo inayumba yumba kama mlevi watoto uliyauli wazazi nao ngiye gutanga rero zitatu zigarura umuntu mu kumenya agaciro kiwabo nimuzamura ibiganza haleluya zamaye yo matana nima ijya gatatu jya kare tandala sika kosilanga baonga ya sikasyo ngo mumenya agaciro ka identité bamuhaye yo kuba umunyisirayeli bamuheza fava kuja gutata igihugu aravuga ngo ubwo nahawe aka karyango ndinjiza umutwe nzana amakuru yehumure ubundi aho tugeze ntitwakagombye gucana imanza cyangwa se ngo dukomeretsanye tugeze mu gihe cyo guhumurizanya kuko akatubayeho nukuri habe n'Imana mu gutangara gusa ndabatangarije ejo muri yaratubwiye ngo hagiye kuba umuniginige bamwe bazoza bagendiriye abandi babaviriya abagiye aribo tusanga kandiriye ngo abantu bariri bavutse kuko turakoreke yarabitubwiye ndi mu butayu gutya irambwira nta mahizi kandi yimbwiye sizashidikanya tangazo birangise ngahumuriza abantu imitima abagabo ngo barabanyabwenge kandi bafite ubwenge gihugu kare mu munyamahanga ngo arabanza arabategera umunyabwenge ndaza mu wa mbere kuvuga umunyabwenge azafata conclusion habe ni mujana mu nama yo mu muryango tukitanguze mu kuvuga uzareke bose bavuge numare ubikusanye byose nurangiza bavuge ngo runaka kandi uvuga ngo yavuze nabi runaka yavuze neza uri umugabo na runaka uri wa mbere nanaka uri wa mbere muze uri wa mbere ariko naje nari mfite iki igitekerezo hanyuma hariho representant legal uza kubumva hanyuma akore samari ibintu byose atere conclusion araba mwese mwavuze na runaka yavuze kandi mwavuze neza ariko ijambo rya runaka niryo tugenderaho inama ikarangira kazinga ibitabo ariko nukomeza kwihuta yawe utaribisha mambo tekereza icyo uvuga nawe ukivuge twe turi mu kwandaganyezanya hano ku gatutu aha ngaha ahera hapa ni kumazaba nta mwanya wo kuja kuvuga undi nabi n'abantu bafite media nimba ufite topic ivuga ngo umbaze ku bintu byo kuvuga abantu nabi sindimo ndamahizi nimba nafite iyo tego ntuzambona ndi umugabo mfite adresse Imana ndiye yangirije nje wari uje kwiyangiriza wo kwiyangiriza kubera ko twatwiyangiriza abantu banyo wow kareba humiriza imitima y'abantu arababwira ngo uko bavuze ni kwani ariko Uwiteka nimba atwishimiye urya bamatanye nawe kama Bwana natufurahia yanga bana karema atushambiriri tukayingira mwicyo kihugu arabagabo bazi kuvuga nubu turabafite imfura zimurenge ntizirashira zirahangaha amakuru naye ngahe aho twakuriye hari Imana n'ubundi irahinduka
komera Imana amashimeshe. Hano hantu harashushe ntawoga yundi. Ahantu hananije nane nti wakabazungu ikaba yahebura muno. Gitagaza ariko kima. Okay. Ikindi cyakaremo. Ngo yandika iby'Imana yamuvuzeho. Muzatakaza ibindi. Ariko tugatakaza itsinda rya ekri. Inyandiko. Amagambo azashira. Ariko iyi nyandiko ndizizi. Yavuze neza. Narabivuze niri. Kubera ko tuvuga ba Dawudi, tukavuga ba Yosuwa. Ntimuvuge ba Kabunda, ntimuvuge ba Bitebetebe, ntimuvuge ba Rawu Matenga, ntimuvuge ba Revera Basemukeha, ntimuvuge ba Rusingizwa. Gusa ntimuvuge ba Revera Bazobinesha, ntimuvuge ba Revera Mudakikwa. Gusa turi Dawudi nuko Moridekayi yakigitangaza ngimukureba. Ese uko twavuze Imana ya Rugina cyangwa se y'umuhanuzi Rukema wakogaza ubwira abantu inka abadayimoni bayizirikiya bagasanga nyine ingira hari twagiye tuvuga iyo Mana cyangwa se mwavuze n'iyanje. Yawe gute nagiye kukiziba mu madego sanga ibumba ryazamutse ryifu ijuru n'amatayi ndababwira gusa ngo muzimana umuhanuza hage hari muci bampa amata ndarya namwa ndabwira ko twizire mu gitaramo ndaririmba Imana irambwira ngo tanga itangazo kuva uyu munsi wa none nta rusaku rw'inzara. Ibumba rizamanuka kuva kuri 500 y'amakongomani ku gihumbi nizozigera ku 1500 isubira ihomboke kandi nahizo zikomeza kubyinira. Uyu musore ngo yari ahari. Ninde wari uhari? Uyu wari uhari akiri kuboko. Nubu gusa tibakwemera ko turabahanuza. No kuvuga gusa Daniel agambirira mu muti ntibohimba indirimbo ya Rugina ngo bamuvuge. Ndamukiriza mwene wanyu mubwire ngo twibuke intwari zakoze imirimo. Ejo bundi Kasarani hano umugabo witwa Muhoza yabuze abana. Yarashatse hano kwa Revera Munyakazi aha Kasarani arimutse muracimukira bashitse umuco mushitsi yarazaga umugabo umugore akimuka naho bunini mwese mwameza amahembe munini wakwimuka washushushushu akavuga n'icyongereza kandi atakizi. Umudamu agiri yerekwa arimuka Muhoza washatse neza sha aho uri muri Amerika ndanamushimiye yohereje ituro ry'idolari nimugera muke Imana ibasetse muri uyu mugoroba nimukomere Imana amashimeshe araryohereza kontarame gutya. Imana yamitanga umwana w'umuhungu nuba aramufite Muhoza yagiye hanze ubu umugore nawe agiye kumusanga nurangiza batoye ngo bwanta amahizi buraje kanta amahizi benshi batwita abakene batazi ko gutungisha benshi nico gituma turi umuco wabenshi muri isi. Nukuvuga ngo mu bijanye na gusengera abantu babuza abana bakagombye kuzubahamagara ijuru n'amatayi. Hari abantu babuza abana ngwino basengere kuko iyo ni impano yaje niyasinzira kuchanzo nimugera wakati mwingine ndugu umeshindwa hata kuomba moyo wako umwambie Mungu wako anaweza kukufanyikisha anafanya njia pasipokuwa na njia. Nimusamure tange haleluya. Imana itangira kudushura ibintu. Haleluya haleluya.
Mungu alisha we na mji uva kandi na karama. Desale passé. Giyeyo. Nyasinzira umukobwa warasinzira yamayishurirwa. Imana izaguhuza n'umudamu wiyerekwa. Ukabona isora rangaye. Nanyo kwa karangara. Muzareba imirazi. Tayibiwa. Nyasinzira. Yamagenda iri iwacu mureke mbabwira ubwiza bw'iwacu. Ibijumba by'iwacu tibigira angre chimique. Akavuga nisha. Ari ifumbire ryino ngo nivarugana. Ngo bakayivanga no mu bwiherero ariko ye. Bahuye nibibazo natwe. Abantu b'abagabo no tusigaye turya renga renga ya na uzamuja kwitonga gutya umushitsi yapfa kugushikira umwirire w'amata ubuhari ndanezerewe amata yame muri hano tuwazi Imana icubahiro dutange haleluya 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 bakaba barasomye igisusa ibintu bijanye n'ibijumba bakama iringo rimwe rimwe bakama basanga byose bifite umurongo kandi nta tunyagara ariko Kongo we man ndagushimye ko dutaje kandi bakama biharura wazo ugiki ikijumba kikaza kimwajagurika naibshino usurya ukumva wapi ukapfa kureka none umugore akaza gutse kutari yeme nimugaza mangu nditwari ibirino ni gitangaza habe na estoma ndizivuga ariko ibaravugisha induru ikavuga ati yeme ni mutabare mudusubizeyo waweza tuma neno ibadilishe yote ata baba hata usiyafanye ko wasetse Imana gusetsa Imana gusetsa waweza tuma neno na uzima ibadilishe yote waweza tuma neno na uzima ibadilishe yote Nyasinzi yinjiye mu gikoni inkoko ayivanze na shuziri yase ndizimeze kizino pipi uziko umuntu yo kwamasoka akamatega agafata abana nuko uwanza akasigara akazasanga umuntu mu gihugu uko mwasetse ijambo ryumvikana dukomere Imana amashimashi na karuru keshi turangiza zanye n'amata y'umwiri ko n'abantu bamwe ntibaza amata y'umwiri ntibaze n'amacunda turashafite akazi tukiweta akazi umaragira gusanga amashuri ararangiye mwabasaza mukomere ayi nanezerewe amata nimumva amakuru yamayinjira mu gikoni kandi nta bintu zo kugira ngo ngwese sheri ukondo wabona ko dufite abashitsi ibintu mwize muzatwikoreza n'isafuriya zishushe ndi kuri bo mwagiye muhana abagabo umuntu yotanga 8 akagukura iwanyu ukaza ande nta wundi muntu wagutekereje warangiza usigaye mubwira ngo wicaye ute warangiza turatarama tumaze kurya kandi iyo umuhanuzi yari yagahaga kazahanura nabi imyaka 15 adafite umwana i Burundi abadokteri byarananiranye i Rwanda byarananiranye
mukwege ngo niwe uri hejuru y'abagore pi ijuru n'amatayo ngo dushike indirimbo zitanga nyasinzi uzabyara amahasha umuhungu n'umukobwa ari aha hakurya naba nibafite ukusuvuze ngo Imana ya nta mahizi y'umurenge ku Canzovu ukubuvuze nabi aho nari ncumbitse ku mushumba wa Fosiko ya Kitengele John Sebindo umukobwa yarakira umukobwa turi kwa Bishop Mukaya ducumbitseyo aza kudukora protocole ari umukobwa ngo dutarame gutya Imana yambwira ngo wa mukobwa uzashaka na pasteur none ejo bundi niho yandibukije takikibuka hatuza amakuru wa munsi ndimo batekera naho mwebwe musiya mubona bashitse mukabahunga wa munsi warasengeye ngo ndashakwa n'umupastori ngo uyu mugabo waje n'umupastori cyakabiri dore dufite abana babiri yanitayeho ariko man abasezana ngo nibasekwa Imana ibagire neza yambwiye ngo pastor Kabiya ngo nisegukuru wewe ndabangoma uke inda yabyaye umukobwa gutekereza iki Imana yavuze afata neza shiramo amazi akonje muri dushe nta mazi akonje nta mazi ashushe naje nagana muri dushe nayakoramo gutya kamanu katangira kwereko reka mbabwire ya ni mwishuri ndarangije hari protocole uri hano fata Bibiliya yanje genda uyibikaho nicaye ibindi bisigaye muzadutumire mbaze ntaranibagiwe Bibiliya z'ikinyamurenge kera zahurutsino cyangwa ziracari muri Amerika ziri hano ko muze nubona zihurutse hano uzambwira nishaka igurwa ibihumbi 10 by'amanyakenya uyu mugabo tunzwe no gusoma navuye ibugande inja ibuvira Kasenga y'igifurero yarasohotse ndayifite na commentaire zazo zarasohotse kukubita mu kinyamurenge bakubita mu gifurero bakubita mu Giswahili bakubita mu Cyongereza waheza abantu ubwenge kabirarangiye wazamuka uwagafinde wataramo gutya ukaza wuzuzwa nta rusaku rubaye Imana iguhaye gakondo kana baravuga ngo tiwibuka abona habishigira Imana haukumbuke mambo Mungu aliongea tukiwa Kadeshi ya Barnea mimi na wewe mzee hayo mambo nimeandika na nikayazingatia na nilikuwa na umri wa 45 leo nina 85 nguvu nilizokuwa nazo tangu awali na mpaka leo hii sijabadilika bado hata kama unasema mlimani kuna maadui au nitasagasaga kuna neno Mungu alifanya nini Mungu aliongeaka itangazwa nirabavuka hakuno Imana yaravuze turi kumwe n'umugabo witwa Revera Nyashoshi wacu wabahiga ari muri Amerika Imana iratubwira tutaramye muri yase basaza dupfukamye mu maso iratubwira ngo mata igihugu muzakibamo kandi ndakibahaye twari tutaramanye nawe dupfukamye mu maso muzamubaza ari muri Amerika umugabo wahano uyu munsi bakutambara aravuga ngo aba batipe ntibazarenga hano Imana irabikora yamana yavugaga ikavugana n'abasogokuruza na n'uyu munsi iracyakora kandi iracyavuga yamana yamana we yamana kavugana kera uyu munsi iracyakora iracyavuga
kuwa kane tuzaba turi kwa Revera Mirungu mu mugoroba muze twumva ijoro. Okay, tariki zitandatu kugeza ku 10 tuzaba turi Kasalani kwa Mushumba Munyakazi. Muzaze mwumva ijoro. Tuba turi kumwe na Revera Kado Gisa, hanyuma na evangeliste Gwiyereka. Yakakema hazaba ibintu. Mwenye hana muguu chonge muti itakuwa vuta ni kuvute. None turabakunda mwakoze kutwumva no kudutegera muri abantu bese. Mumenye ubwenge, mumenye ubumwe, mumenye agaciro k'umuntu. Hanyuma tituzakena. Tuzaja muri kiriya gihugu bamwe binjire muri education, abandi mu gisirikare, abandi mu gipolisi, abandi politiki, abandi